गुड मॉर्निंग सबको मेरे प्यारे यूट्यूब फैमिली। और आज तो मेरा कंप्लीट हो गया 1K, वो भी आप लोग को प्यार के वजह से, आप लोग का वो सपोर्ट की वजह से मेरा आज 1K कंप्लीट हो गया। तो अगले दिन में मुझे ऐसे ही करके सपोर्ट करते रहना और आप लोग का छोटो भाई को आगे बढ़ने के लिए मौका देना। तो गाइस दिन का आने 1K कंप्लीट इनका सब्सक्राइब तो स्पेशली नरक ना आंखिन को ब्लॉग वीडियो या मोह लंघे नरक 1K तामाने किचन नरक बेकॉक सलाइन बगे yang belena pangtol dakam ni bagai hingga ani kini 1K subscribe complete dung thangka mana yang samung kai ka pura 6 mas pura continue regular pura 6 mas kam kai ka hingga 6 mas nani 1K subscribe bu complete hingga hingga ang sikango tang kai ka kobang mano ani te kai ni channel dong mana ang aro kono 1K subscribe complete malia aro ang pra 1 বছর hai samung kai ka channel rogo kintu ang kono mane saport malia hingga 1K karena to apa haksal kokung tentang apro hingga amune bawa nang belai no tong ko ang aso duita channel sigango kam khai bana se aso mane dakti 1K kari malia mana ang abono yakai simari ka YouTube pura yakanan yakai reka hingga ang 1 suka te sahai no hai ang YouTube yakanan ni ang 1 tong mane pia bang tes norok ni hamjak mani man mani bago yang kini norok baksa tong tongo YouTube platform tong tongo hingga ang bos kang bikin dokno rana tebo support khayo tebo hamjaga no an video rokno nayano an video rokno mane share khayano abahai 1 suko hingga ang norok ni bago bos kang ni din rogo tebo ketal content ri khayano nai tong ni norok soya kare an video no